Ukuphila ngiyazi ukuthi niyaphila. Ngifisa ukudlulisa le kafushane. Khona into engeke ngayenza ngidlulisa le yokubhonjwa kweemoto zemali. Uma ngabe imoto yemali siyibhonjiwe ngoba ngiyabothi kuyabuya futhi kuyanda. Kunabafowethu abathi good job, abanye bethi bengifisa ukuba khona, abanye bathi ngathi ngaphinda kwenzeke. Kunabafowethu abayijabulelayo le nto obona ukuthi nabo bayafisa ukuba iphathi yalento. Even abantu besifazane nabo bayafisa ukuba iphathi yalento ukuthi ngoba mhlawumbe abanasi isibindi and beswela amandla. Kulezi insuku ibhonjwe lapha ngakithi. Ngizokusho nje kwamduka kungakithi nje ngakithi. Yabo. And ngibona abantu bangakithi baposta bonke nabantu ongabathemba. Bethi hey niyajabula ninyelwe inyoni esandleni. Hey ingathi ngaphinda. Njalo masibhonjiwe kuze kuposte even ihlobo zakho ezine number yakho. Zithi good job ingathi ngaphinda ingathi ngenzeka uyibone i-status zabo ku WhatsApp ngoba banayo inamba yakho but only to find out ukuthi abakubuzi nanokuthi wena njoba ngizokuthiwa kubhonja imoto yemali ngapha bafo ukusiphi isimo right yini bekungesiwena yini ubuzwa abantu ohlanganele nabo la ku TikTok bengifonele wengobese ngibona kubhonja imoto yemali lapha ngakini ni right yini and lapha ngakithi ngiyabuka kulezi insuku ukuthi sekuyona hotspot zone ibikade ibhonjwa manje iyaphinda futhi iyabhonjwa yabo ilokhu iyabhonjwa ngenhlanhla ke mhlawumbe akafika la khona kuzodutshulwana khona ngoba iqiniso lithi vele laba abamoto imali bayazi nabo ukuthi kuzofika la khona kudutshulwana khona and ngifuna ukubatshela abantu bangakithi ukuthi baningi abantu abazofa lo good job abawushoyo njengamanje nalo nyelwe inyoni esandleni nayo yonke lento abayijabulelayo ngifisa bazi ukuthi ngelinye ilanga bazolanda ihlobo sabo lapha sidindelezile ngoba kuzodutshulwana vele kuyalapha yabo so abayazi imphumela yalento abayishowe futhi abayazi imphumela yalento kubanjwa kwemoto yemali abantu esisebenza nabo basala naziphika I think nami ngisafika la I'm only 6 years kule industry kodwa sengibone abantu bakithi abazi ikhuba abanye bahamba nezinhlamvu emzimbeni sengibone intandani inqwaba sengibone abafelokazi inqwaba kubuhlungu ukufika nobafu nikhulume naye la egcekeni niqhawulane nikhulumisane nebafu ahambe yongena etruckini lakhe alayisha imali nawe ungena etruckini lakho nihambe niyosebenza nithi ngo6 ekseni nizwe uover uyakhala kuover sebemdubulile ufile kuphuma abantu la emsebenzini behambe beyotshela izingane zakhe ngo6 ekseni ukuthi ubaba wakhe akasekho izingane seyikhulile ziyababona beseza abantu bakaJifos bengene ukuthi hayi kwaphuma baba kwasekungena abantu bakaJifos kodwa ngiyazi ukuthi ziba nalokho ukuthi kusekuseni vele ngeke ukuthi baba ngabe sebemdubulile ziyazi usebenza emotweni imali kodwa uma ngabe qeda nje ukubeka ukuthi esize ngakho ilokho ukuthi baba ngeke nisaphinde nimbona ngeke nisaphinde nibe naye uyabona uma ungakazi ubekulesa simo sokubona abantu bezwa lo myalezo bafowethu niyogcina ukubhala ngale ndlela enibhala ngayo singene kulomsebenzi sazi thina ukuthi vele noma ngabe nini singafa sinikele ngathi uqobo sanikela ngempilo nangemphefumulo wethu kulomsebenzi asinankinga ukuthi nanoma ngabe nini singahamba kodwa uma ngabe izihlobo zethu abangani bethu abafowethu bekujabulela ukubona oza kwethu belimala befa bengabi nandaba nathi bebe nendaba nenzuzo ukuthi igebengu zizuzile kubhlungu bafowethu kubhlungu ukuthi abantu bangakithi ubhonjwa imoto yemali ngakithi ibona bajabule kakhulu okudlula bonke abantu ibona abapostayo kakhulu ibona abangasicheki abangenzi lutho asinandaba nokucheckwa ibona kodwa sixawa ukuthi ibona abajabule ngoba akafi ihlobo zabo khona only to find out ukuthi imoto yemali egcina ukubhonjwa lapha udriver wayo bebekungowendawo owangakithi bapostile bona ngapha abazi ukuthi umuntu odriver leya moto udriver umfowabo umakhelwane wabo bebezozwa ngesililo nje kamakhelwane ukuba bafufile abazi bona bajabula so kuzothini komakhelwane ukuthi wena upostile uyajabula ukuthi kubhonjwa imoto yemali uzwe ngesililo lapha kamakhelwane ngoba awazi ukuthi umuntu bedriver lapha ya uye lo wangakini lo nje njengoba nje igcina ukubala umuntu okade driver leya moto umakhelwane wakho la kuthini kuwe bafu kuthini kuwe njoba lezi ibhame isuke iqhuma aqhuma ibhame encane iqhuma ama AK47 aqhuma more than 10 minutes uthi zonke lezi inhlamvu ziyapi lo muntu osindile lapha edutshulwa kanje wena usala netrauma ukhonto ngesibhamu isincane lo muntu osindile edutshulwa ngeenhlamvu ze AK47 50 plus
uthi wena ube kusiphi isimo ukuqhuma ibhomo lizulekini almost 10 kilometers away kodwa uyaliza lelo bhomo liqhuma. So uthi lo muntu olapho okhonjwe nge-AK47 ekade ikhipha mhlawumbe 30 bullet manje esashunqa intuthu bekukhombe ngayishunqa intuthu, uthi lo muntu usala ekusiphi isimo. Abantu abaningi abala emotweni abakulezi imoto zemali awukulomkhakha lo bafile nje, bafile bephila because it trauma abasala nayo. I'm one of them okwadutshula umfowethu ngihamba naye bamdubula ngamthwala egcwele igazi ngabaleka naye. uNkulunkulu wadecide ukuthi umfowethu akamthathe, ngingathi uNkulunkulu badecide ukuthi abafowethu bambulale. Wafa umfowethu ngizamile ngamthwala ngabaleka naye, wafa washiya umuntu wesifazane. I think wayena 7 months engixoxela ukuthi ukhulelisile umuntu wakho na 7 months, washiya umuntu wesifazane ona 7 months, washiya ingane yakhe. Lobo buhlungu obukhulu kangaka bafowethu njengoba nginitshela ukuthi uma ningahlala nathi phansi esisebenza kulomkhakha sinitshela izinto esesizibone la, ukuphuma nomuntu emsebenzini uhambe naye siqhuma isibhamu usinde uthi uyabona bamkhipha udindilizile ingenye inhlamvu yamshaya adindilize phambi kweni almost 5 hours engalandiwe. Umfowenu uza kweni odla naye okhuluma naye yakhe into oxoxa naye yonke ombona every day. Anibazi ubuhlungu esingakhuluma ngabo kungashona ilanga bafowethu mangathiwa siyanisherela izimo esesizibonela. Abafowethu sihamba nabo la igceke banenhlamvu emzimbeni ayikaze iphuma, but nina abafowethu indlela enijabula ngayo nijabulela usizi nenhlupheko. Esengufisa nje lapha ngakithi ukuthi ngoba la abantu ababamuntu imali ngeze uzubavini ukuthi emhlaba efikile bethola abantu abanesibindi abazodubula kuke kudutshulwane. Ngiyazi ukuthi baningi abantu abazolimala. Ingane zenu ihamba ngezitafu zihamba nazo lezi izimoto zemali emgwaqeni owodwa, kuyoba buhlungu usulanda ingane yakho ifile iphume kuwe ithi esikoleni ifile ngoba kade kudutshulwana. Baningi abantu abangakhuluma la kwi-comment section ukuthi abafowabo bafa lapha ababengasebenzi ngisho khona kodwa bafa nje kudutshulwana. So ngelinye ilanga niyokubona lapho ke ngasekhaya mhla kudutshulwana kwafa ihlobo zenu kwafa nezingane zenu ukuthi lento nijabulelayo iyi